nenze gwire ibyo gwire tinyene indarare n'abana bandi ishaza rya Kashongi muri Kiruhura district bukumba bitayiro mu nyindo nubacura abwenjura yihunga okucekereza ibintu byabe birimo amaju ebihingwa amashomero hamwe na nebindi turagiye bazire bari imodoka zombekeza akazu kagwire natwe berwatinyine wo kurara ese za PDM zitwaresere abamwe twagura mu nkoko umuyaga gutire bijo hasi inkoko zaferamo ejura yihungeje kahika ombicweka nka kitabo kagando mbuga kiruruma rwanyangwe omukacwangobe hamwe na nahandi abebembezi hantebe yo kubanzana bagira ngo nabo tubayine kuba rukwija kubahwera abo kubana nebyabo nabyo buhwireho nibendo buyambi werire shaha yona nicweka ibintu byasisikara aho gambero rutoke rwanje risiskire numwembe ni nyiha sente zo kushamasa abana banje zo kushashora roni wato rwona urutoke ruhwireho meni ruteme bitoke nkaga burkwezi kito cyabwe mutware ibiri mbwe ntati ndiyo nashoberwa ni ngamba nabo mahurire government nyambe stabeji turire kubi ejura ibire nyingi yagira ihunga yagira umuyaga mwingi yatwara amajwi abantu kandi ne yanjye nayo yabyinira muri bugireba okutwariza hamwe abantu be cyangwa iki tubikuza kubanguhira ahabo kuba amwe babire bine amajwi gabahangutaho bakora business zabo kandi amajwi gagenda kimesha ngo business zemereye natunga ripota amazu go kwikamusanzu umusere yanjye agagwire nentoke na muhogo n'ibihingwa byona biri hansi kandi n'isomero na munongo isomero ryitu iri ya Bright Future rugwire umuyaga gwartwara nani saba government itwere ahabo kugwereza kibiriho kandi abatako bwa hatano bacurira bebembezi babo okubayamba bakabarondera obwezi bari kugira ngo tubayine buraro ebyo kuriya kandi na mwari ebi byacokerezibwe sente bakabazihiro muri za loan za banka ahamwe na sente za PDM yani basinyombe cerenje kigarire abo kubanyoenje niyo enferirwe cyangwa kandi mwe government kugira ngo kusimbira urutoki urutoki rwona na rwo rufire konka kandi nintekateka ngo ngace byukuriya ubundi cyo ncubasaba tarenga kunga kandi cenju nyina ka business kanje hangutoni ni bansenje yagenda n'ubuntu bwana butomuka bere ndire na hero bwena ndiyaho nanye bishabire government tuyambe nani tutwengo makagito ntwaturire kubi akwa amazu gitugarire gagenzere atobunyemerira handi hakatare kunko owito mcyaro nagamazu tugasakire akubama batagenzere kakumugare so mwenu government mutuyambe mutereho umukono nani tutugere ayitwagarikira abana bitu batakari abusha bakabora na kushuma twashasha mununga shomero rutiri hihi nyona ngwanda ni bawaryo notoche rwanje rugenzere abana banje mbashomera aha umwana shahi nabe naje humura ndeba ngo nayambwa bwe nanisha bubiyambi government muje mutuyambe mutero muranga muje mutwera habwishomero rw'ikwe yagagwa mani hagwe ntoke abandi amazu gagenda mbwe nsaba government etwere abo patu ina maroni tuina abana barikushoma mbwe government itatwatira turabase mututeka tekeho gasha kwa kana remesa bwa tayari Westo muri Kiruhura